Muraho neza mbanje kuba nabasuhuza mwebwe muba mudukurikiye muri mu bice bigiye bitandukanye ndetse hirya no hino rero babandi muba mwarahwemye ko mutarakoze subscribe. Rero ni inkuru twinjiyemo y'akababaro cyane rero igaragaye rero bivugwa yuko ko uyu mukobwa yaje kuza kuba yakitaba Imana bitewe n'uko bamugiriye nabi bakamufata ku ngufu. Rero bamusigiye igikomere gikomeye cyane aho uyu mwana yasigaranye ubumuga bwo kutavuga ko bivugwe ko bamuciye n'ururimi. Kanda subscribe rero wibuke no kuba wakora ku nzogera kugira ngo tujye tubana muri ibi biganiro. Ngiye tugiye kubona muri iki kiganiro rero ni Kwizera Jean de Dieu. Rero amakuru y'uyu mwana rero bivugwa yuko ko bari bamutumye kuvoma ari nijoro kandi bikavugwa ko ababyeyi be bari bamutoteje ngo najye kuvoma bitewe n'uko nta mazi yari ahari. Uyu mwana rero byarihuse yahita ajya kuvoma. Mu kujya kuvoma kwe rero yaje kuza guhura n'abagira nabi rero baramutega rero bivugwa ko bamusambanyije bakamutera n'amacupa hano hose ureba mu ijosi ndetse no ku maguru hose bakaba baramwangije. Hari ikindi kintu bakoze nacyo kibabaje cyane cyo kuba bamukata ururimi kugira ngo atazabasha kuvuga abantu bamugiriye nabi. Uyu mwana rero ntabwo byatinze rero yaje kuza kuba yakitaba Imana bitewe n'uko umubiri we wari umaze kunanirwa cyane. Rero bikaba bivugwa ko ashobora kuba yaraguye mu bitaro bya Kibagabaga rero akaba yarashyinguwe. Uyu mwana rero RIB yakomeje kuba yagenda ikora iperereza rero kugeza aho byaje kuza gufata abantu bamugiriye nabi. Abo bantu bamugiriye nabi rero kuva n'ubwo ntabwo turamenya irengero ryabo. Ese RIB yaba yarabigenje ute? Rero ngiye tugiye kujya tubona muri aya makuru se cyangwa muri ibi biganiro rero ujye wibuka kuba wakanda ku ibuto ya subscribe wibuke no kuba wakora ku nzogera kugira ngo tujye tubana. Turakomeza n'ikindi gice cya kabiri cy'uyu mwana rero cy'ukuntu yahohotewe rero bikarangira ubuzima bwe buhuye n'akaga akitaba Imana. Ndabakunda cyane rero mugire ibihe byiza